Hi bitches! Welcome or welcome back to my YouTube channel. Bukvalno danas izgleda baš kao bijela boginja, anđeo, like a goddess, like true angel. Face walk like an angel, talk like an angel, but I'm the devil inside. Bukvalno ja sam kao lice anđela u duši đavo. Šalim se ljudi, ja sam prava dobrica, ali kada me ljudi povrede, onda sam đavo. Tako da, nemojte se igrati sa vatrom, jer ja sam živa vatra. Ili sam ledena kraljica, ljudi mogu da budem toliko ledena i hladna da niste ni svjesni. Emocije, never heard of her. Emotions, we don't know her. Anyways, bukvalno vratila sam se ljudi iz Zagreba, bolesna i mizerna, jer ja obožavam Zagreb i stvarno mi je drago kad sam tamo sam bila presretna, tamo sam pala live u 12 popodne, tamo sam sve obavljala, tamo sam bukvalno bila najsretnija, momci su me napadali svuda, popadali na dating aplikacijama svuda, bukvalno svuda ljudi. Osjećala sam se baš voljenom, željenom, ljudi su se konstantno slikali sa mnom, mislim ljudi se slikali sve i vole me i ovdje, ali nije to isti vibe. It's not the same girl, it's not giving. Here in Bosnia it's not giving. Mislim, ja volim i svoje ljude ovdje u Bosni i stvarno mi fali moj konobar divni iz Metropolisa. Ja sam napravila baš konektu s njima i baš su mi dragi. Ovako kad sam bila u Zagrebu baš mi su mi rekli kao jao, mi misliti ošlo, nama je bilo krivo. Ali baš i volim, baš su mi dragi, ali na primjer, kad bi ja sad išla da se selim u Zagreb, kada bi ljudi šuška se da će diva ići da se seli u Zagreb, once again, on the second try, izvinite što šmrkljam, znači razbolila sam se, znači samo što sam ušla ovdje u Bosnu autobusa, odmah mi je zlo bilo, ljudi bukvalno, nisam se ga spremila ni šminku, ništa, samo sam legla, znači zlo mi je bilo. I bila sam izrana i nisam plakala ljudi, jer ja nemam te emocije, ja ne mogu da plačem, ali nisam izašla iz kreveta, znači cijeli dan, zato što mi je bilo zlo, ja osjećala sam se to kao da sam fail in life, kao da sam failala, kao da sam flopala. Tako sam se osjećala kad sam se vratila ovdje u Bosnu, zato, ne znam zašto, jer meni je lijepo živati u Bosni, našla sam ovaj stan i lijepa mi je, divna sam i sve, ali jednostavno ovdje mi nije to, it's not giving, nemam ovdje room to improve. Ja ovdje mom samo hoće nešto seksualno, nikad ne mogu ovdje naći nikakvog momka koji je normalan, koji hoće nešto vezu, to prvo. Drugo, nemam nikakve suradnje, nemam emisije, ništa mi ne ovdje bukvalno i svaki dan mi je jedan isti. Dok tamo u Zagrebu, Beogradu, dobro u Beogradu isto imam par emisija na koje moram otići, tako da me uskoro čekate, ali prvo ide Zagreb, ljudi moji, zato što tamo su ljudi stvarno prefini i vole me i stalno dobijem neke ponude, neke suradnje, neke emisije, tako da nešto se šuška ljudi veliko. Nešto veliko se šuška, da će dio postati dio jedne emisice ili nečega, tako morate to da gledate i ispratite. Ja ću vam sve detalje 15. juna. Tako da, ja koliko šmrklim ljudi zlomlje, znači zlomlje, moj nos umire. Još sam kupila neki sprej za nos, bukvalno mi je prodala sprej za nos na koji sam alergična. Jel možete vjerovati ljudi? Umjesto mi pomogne sprej za nos, meni još gore od njega, neki biljni mi je prodala, sam htjela onaj plavi, a pa mali ste nisu imali, i prodala mi je ovaj neki biljni. Negdje je tu pojma, nema više, ne znam ni gdje je. Negdje je zaputovao. Bukvalno mi je prodala neki biljni i još mi je gore od njega. Znači još mi je gore, ljudi, ne znam za sebe. Tako da zaboravite na šmrkljanje. Uglavnom, ljudi, ja obažavam Zagreb, ja stvarno volim Zagreb, tu sam najsretnija ikada. I bukvalno sam bila baš on the go. Sve sam išla na Trepac, išla ovo, u ovo dobu radi ovo, budila se rano jer sam morala apartmane, premještam se, ali nisam svaki dan mještala apartmane, tako sam se budila rano, pala ljudi bukvalno u 12 budem morala, že stignem čak na doručak. A sad ljudi ništa, sad apsolutno ništa, znači sad bukvalno u 8 izađem isključujem. Mislim, danas izašla ranije, sam trebala obaviti neke papire, ali ni to nisam stigla zato što that's the fate for me, takva mi je sudbina bila, nisam ništa stigla, ali to stići ćemo u ponedjeljak. Ako ništa dugo, završila sam neke druge stvari sa bankom, što sam morala za neki paket što smo zvali da potpišem. Uglavnom, osjećala sam Zagrebu prekrasno, ovdje osjećam se mizerno i Oražu me stvarno vole i konobari i svi i stvarno se osjećam tamo prihvaćeno i momci, vjerujte mi, ljudi, tamo mi niko nikad nije rekao ružnu riječ. Na cesti jedno što su nego rekli neka djeca, jel ovo muško, ovo je tranđa. To je to, ljudi, pa ja sam tranđa, šta? Koga boli briga. I kada sam pitala momke tamo, znači u Zagrebu, ako pišem s nekim, je li te okej što sam trans, znači meni se oni nasmiju, bukvalno mi se nasmiju, osjećam se glupao što sam to uopšte pitala, jer mi je to sasvim normalno, sasvim u redu, ljudi ovdje su tako, ne znam, znači ovo je baš unazad. Nego, ljudi, da ja vama pokažem šta sam to danas kupila, zato što ja trošim pare kao da mi s neba padaju, tako da molim vas ljudi, giftajte me da diva može da keep up with her lifestyle.
jer inače malo me brine kako će ljudi, ja želim stvarno se selim za Zagreb i možda ću se seliti. Stay tuned! Ali, bukvalno, tokom treba novaca više za Zagreb, zato što kirije renta su dosta više. I ja tako kako ću da ostanem i sve to, ali sve će to bude dobro, ljudi. Smaja i Anđel mene čuvaju. Ja malo neka pomislim da mene na Anđeli napuste, a tamo neka pomislim da mene Anđel napuste, ja se sjetim, pa ja sam Bog i batina, ja sam boginja, mene Anđeli štite, mene Anđeli vole. I odmah s neba mi ovako padne neka prilika. Nešto za najmanje što sam se nadala, znači ovako mi padne. I ovako dobijem što želim. Znači samo tako. Jer ja sam uvijek nam kad dobijem što želim. That's the way of universe, that's the law of universe. I always get everything I want. Možda nekad želim, ali uvijek kad dobijem na kraju. Tako da, ljudi moji, umirem, znači nije dobro. Mrzim se razboliti, još sam sladoled kupla, ljudi. Još sam sladoled kupla. Izvinjavam se, stvarno, ja umirem. Nego da vam pokažem šta sam to sve kupila. Ako nađete neki stan u Zagrebu centru, ujavite mi, samo iz centru. Ovaj čip dobro da se ne računa. Ali šta sam to kupila, ljudi, u cijelu? Svašta sam si kupovala. Kupila sam si ove super četkice, imaju 3 različite boje. I naravno sam skupila, jako volim imam Colgate ljubičasti. Ovo je Max Ultra, znači da je još bolji, treba biti još bolji. Kao, trebalo bi da vam izbijeli zube oko 3 dana. Vidjet ćemo, ja ću vam dati update da li se to desilo. Jer vidite mi zube. Bukvalno koristimo na ljubičastu pastu i stvarno mi izbijali zube. Ali, like girl, it says like it whitens your teeth in 3 days. We shall see about that. Tako vidjet ćemo da li je to stvarno istina. Onda sam skupila spužicu za puder. Kremu za lice. Koristim ovu od Zijaje, Olive Oil, uvijek mi treba. Sapun. Kupila sam si dosta brijača, zato što meni uvijek treba brijača. Koristim, ljudi, različite pakovanje brijača za sve. Ovo koristim za tijelo. Ovo koristim za lice nasuho kad mi je frka. Imam i neki što koristim, ne znam, imam još jednu kutiju, ljudi, outfit što koristim za lice. Znači, ja koristim 3 različite kutije brijača. Ne radim mi sve za jedan. Znači, ne mogu sve jedne tiste koristim. Ove koristim za lice, kada se brijem s pijenom i sa svime. Ove koristim isključivo samo za lice. Znači, imamo ih više. Ovaj koristim za lice nasuho kad mi je žurba. Ove koristim za tijelo. Kupila sam također farbu, znači moram da se farbam. Iako imam četku i zdjelicu kući gore, ali meni je stvarno mi se ne da ići kući, izbjegam da idem kući, mama me stalno zove, ne mogu da idem, znači ne da mi se. Tako sam skupila to novo. Kupila sam si isto lepezice. Ja ću se ne zaboravila. Ja ću se ne zaboravila, ubit ću se. Ubit ću se, ljudi, ako sam zaboravila lepezu. Uzela sam si 2. Evo jedne. Imamo ovu bijelu, kada se obučem sva u bijelo. Nadam se da sam jednu crnu ponijela, nam se nije ostala, ljudi. Jer mi je bilo Metropolis kad sam bila i puhala sam se, ne znam je li mi ostala. Ja, ostala mi je lepeza. Točno ću da se ubijem. Kupila 2 lepeze, ljudi, još mi ona bolje puši. Jeste, ostala mi je, boga mi, znala sam. Znala sam da će meni nešto ostati. Evo je. Evo je, tu si se sakrila. Imam jednu crnu kad sam mračna bognja, ja sam uzela 2. Ova čak i bolje puše. Onda mi neće trebati stvari koliko pušem. Tako da se nađu 2. Nekad jednu crnu i jednu bijelu da imam. Ako jedna pukne nekad. Tako da, to sam kupila u CM-u. Onda sam si kupila, otišla sam do Konzuma. Kupila sam si ove sticks. I da je naravno čoklet. Kupila sam si Merci. Opet sam našla ovo od kokosa. Kupila sam si kašiku. Kašike sam kupila, jako imam ovdje kući kašike, ja sam kupila još kašika. Ja sam pomislila ako možda nemaju tačno nekakve ja hoću. I nisam vidjela tamo u laticama, nisam nikad ni uzmala posuđa, ja nikad ništa ne kuham, ne pravim. Oh my gosh, I'm gonna die.
Evo šta se dešava ljudi kad se vratim u Bosnu. Odmah me bolest uhvati ili alergija. Može biti oboje. I kupila sam si Fantu i Coca-Colu. Ali ja volim Coca-Colu Zero. Tako sam to kupila. Uzela sam kaške za sladoled koji mi stoji u frižideru. Tako ću to da probam video na TikToku. Ali eto, kupila sam kaške zato što ne znam. Imam dosta kaška ovdje, imam stvarno kašika, ali sam ih kupila za svaki slučaj jer ja imam specifični ukus za kašike koje ja želim, kako baš želim da su okružene, takve ja hoću kašike. Tako da ako takvi nema, ne znam. Inače ljudi, to bi bilo to za vašu boginju. Možda se diva opet seli u Zagreb, šuška se nešto veliko, šuška, da diva se seli u Zagreb. Ponovo, once again, da postane boginja Zagreba, da se vrati carica na svoj tron, na ban Jelačića i da započne svoju vladavinu. Tako da ljudi moji, Instagram Sprinkle668, TikTok Sprinkle37, pa možete divi šaljite giftove, nemojte me napustiti kad ste mi najpotrebniji. Volim vas i vidimo se.